sisi kama department sasa tuko katika ile process ya kujibadilisha ili tukue service ambayo tutakuwa tunaita Laikipia Health Service. Zile mahospitali zetu ambazo ziko huko nje ambazo ni 84, na lengo letu la kufanya hivyo ni kwa sababu kuna yale manufaa tutapata ya namna ya kufanya kazi wakati sisi tunajiita service na tuna jina moja kwamba ni Laikipia Health Service, wakati tunadili na maneno yetu ya insurance, wakati tunadili na clients wetu ama wagonjwa wetu ambao wanakuja kwa hospitali zetu, ya ile huduma ambao watapata itakuwa inalingana ama itakuwa ni huduma moja. Ukianzia kutoka huko Lonyek mpaka huko Nanyuki, uanzie kutoka Doldol ukienda Lamuria ama ukienda Ndindika, itakuwa ni huduma moja. Na itakuwa moja kulingana na ile process, kulingana na ile malipo, kulingana na ile huduma ama wale wahudumu ambao watakuwa wanatushughulikia pia watakuwa wakifanya kazi kwa njia moja na namna moja.